Anyang aki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako ni Tibaro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, kat awan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan, saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Urejisag 40,000 ang cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tiyawan dakdag iti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sige na, mami. Please. Nagmayatin di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo tin nagito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amin, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya da ita, bakit? Kasapulan ka no ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la, gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating mother ka. Saan mo pa nailo dito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang tay ti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di dayta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yo sawan? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspus anak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Kulaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka di, kat inaldawa ka lumablampa sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mga panagbayad. Inaldaw, wenno, di Domingo. Lorna, apay ngagpagpagatang ka manen, iti cellphone mo. Ni tatang nga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Ada nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launay ti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sikat masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabok mo, girl. Ijay para lortigayem mo Becky. Ay, ijay, isumod lagam ang nagpintas, nagsilang, nagpintas da ita kolor na, violet, bagay musika, manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina, ang mayat sika, san abali, taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya, inutang na kanya. Anya? Imutang kan ka? Dimpe mo, 40,000 sika. Di Domingo ka no, ti panagbayad na. No kasta, adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper, sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kahit why, narigat tibiyag ita. Iso nga anusan tayo pa ilaang ti dinangdang. Way, ore inal daw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. O Lorna, ada ka matgaya man o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagawig. Bayam ka din, saan mun nga ungtan. O, agtugaw ka dito eh. Ay,
Anya, matanday ta si daan. Nagpakulay ka man iti buhok mo. Ni tatang tila dildilawan na. Bay aman nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita dinumingo nga agpaparlor. Conformity style ken kolor dagiti kukuna. Sukat asukat iti kolor ken style iti buhok na. Saan na ngamin nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agalakan iti sidaan. What? Ew! Anya da iti kasidaan? Kita am dito ang style mo. Kasla kaariyak mo pa yan dito sidain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat itikas to idiubing ka ah. Amo yumat nga allergic ko ti atabagong na. Ngamday ta pala dinangdang ti apanyulot-lutuan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka din nga imutang ka, mami? Katuan dinakmot ngamin sardengan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Dinak arakupon ang mga numatong bata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Nagpudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pailang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yun ti sikag ko. Ano sam ta saan kamot ang nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man inakagluton. Unak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tayo. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon itilangan na ti agaron-aron. Dahitaka nga may, kabinaybayam nga agbalin na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan na, napintas kun sosyal. Ang saan namot abagay, tamarigrigat tayo lang mo, bakay. Siyak ka di ti paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na ibang ka. Mapaina kami asumra, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkada. Paano mapasosyal? Ay mong gayam, inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko na mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay, di domingo nga agbayad, kunana ide. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay katwa na, anya iti account na. Agtudon samot ton. Agarbis laing. Inakakasa na nagiti nila baak abado ni Lorna. Agasumanda ito. Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga rod akayat nga i-washing ko ta madadaal ka no sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo kayong kan bakit. Nay, adda ka mo gayam man, Lorna. Wan tatang. Ingka mga anay, nalpas kami nanangan kaninanang mo. Anya ti sindayo. Ay kat dinangdang isubit ti adda. Nang restaurant kamin karagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo, polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men? Puro nadnatang abulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpayson. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maaguray talik pa sa klaang dito yung inawak.
message nga advice ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Hindak kahit a friend day ta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din ah. Day ko masaan nak ama singer iti Facebook. I-block ko nga ro din. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumarunuak. Nga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apay aya. Nagkapiak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, nya mo ti kastoy abiyaga na ya. Awal lang arulin ti kapay. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatangan iti kapay ka na asukar. Manulaang may. Ano santa kadilatan noon niya ti adda? Apo, Yolanda, adak. Ha? Yolanda ka no? Iyoko, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito deta nagalas abakla. Apay aya. Alabay siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si kamot. Umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in black nakmut tin ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminan Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga rod pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga eh? Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala, agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema. Awan, o mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya, nagdakkelan agatad day ta. Inan-anom day ta agatad Yolanda. Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya, naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam day ta. Agtutungtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayo agtagtagaray? Saan yun sa amin lang agimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin nga ilako niya nuwang kaw? Taiso ti pag-araraw. Total, da kayo umot ti nakakaammo nga imutang. Da kayo nga raw, tirumbang agbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nga agpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pay mo titibukod mo abiro. Agpasosyal ka, no danton bukod mo pagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agsinat, Alfredo. Ha? Di na ko manrabakan iti kastami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka rabrabakan? Ha? Apay ami. Amumat no kasano ti panagayat ko gayang ka. Ay na, mabagbag ka lak iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Mapay. Katnoy ayatan ka unay-unay. Isungarot adi ka palubusan naman pa niti kumpurmila tita. Kanain ka pa ako mustahan. Day tangaruad ti pakabagkalak, Fredo. Anya? Di mo kaya tikas dyan? Makapauma nga ruad. Agasa man, tunggal ada papanak. Masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakaduhak. Masapul pa'y aminotos nga agap-date ken ka, with matching photos pa'y approve na. Ay na, kurang nalangan. Ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakita ken ka aprueba. Anya? Isama ni pa dita. Lipatan na kun Fredo.
Tauray anya ti aramidam. Talaga di kan kayat. Ape Fredo, saan mo tama i-drawing day tarupam? Pare, nasakit nga ron tiriknak. Nakiwin na suwas kanyak ni Ami. Kasta aya pare. Wan pare? Amang no adan nang isukatan nakin ka. Detay ka no, no foreigner. Anya? Wan, kat adayo ana tataer ngam itisika. Ha? Nga adayo ana singsingpet ngam itisika. Singaman pare. Masakit anak lang arudan. Karagkarumpay lang. Namumla ko ma. Kasla mapispisi ti pusok. Nasakit ka talaga. Ay na pare, pasensyakan. Ay ibagakan katipod no. Anya apod no pare? Nalabas kan tumad ngamin pare. As in, grabe. Ha? Uray asino ngamin a babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kaslaawanin ti freedom na kan ka, gapota masapol amin nga aramiden na, kat ipakada na kan ka. Saan ngamin nakasta pare? Ikamot a iti freedom na. Uray nubiam di ay tao. Saan mo atengel ti biyag na? Anya lakit din. Ha? Wen pare, iso apagadalam da ita. Kat na agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyartan no kay kayat ta, friend. Ay, wen nga rod, friend. Saan akasla ide ang masapol nga ipakadam amin ka ni Fredo? Ay, wen nga rod. Si kamot nga min submissive ka unay kan kuana. Ay, gapo nga rod takunak nga ay ayatag. Ngam, pisit matgayam day dya panagayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Ay na, mayat ti mainlab no nasaya at atao. Sana kasla ka ni Fredo. Ay, sana bali, friend. Tanakawala akong iti dayja a lalaki. Buong at talaga ti ulok dayja a tao. Sana bali, friend. Tinapatag, naragsak ka iti panagbiag mo. Apay, anya aya ti kayat mo nga ibaga, Julius. Ay na, agayatak ngamin itigayem mo, Trina. Nay, katapay nga ron asyak ti pagibagbagaam. Riknak, ayam ay tirik na tigayam kaw. Ay, saan, Trina? O, malagayam. Katapay nga ron asyak ti pangibagbagaam ngay. Ay, tapno tulungan lang agaram kinkwana, Anya laki din na ya. Nagsungit ka, Trina. Ay na, nusungit di kan agpatpatulong kanya. Anya, sika talaga. Tulungan na ka din, Anya ngay ti may tulong ko. Amangan kit din nun ni Ami, titulungak amang bastard kan ka. Ay, nagkasangin, Trina. Seryoso ak iti bagbagak. Pangasim ka din, Alawa ng Julius. Ang sakbay ti amen. Bilinan ka pa nga umuna, Di mo paspasakit ang tigayam ka. Ay, uwan, Trina. Ikarik day ta. Nakitam ka din tipos ni Ami, Fredo. Kasano makita? Kat in black na. Ay, sos. Talaga kaya nga indilit na kan itibiyag na. Kung nga ta, anya nga rod nga iti maramidak. Ay, ka talaga akasta. Anya nga rod nga, awatak latan na. Ay na, una pare. Awan madlaang ti maramidam, gaputadan kaayan ayat na. Anya? Un pare, talaga nga insukat na kan. Anya? Wen pare, iso apanawan matayin, tapno agbirok kan iti sabali. Anya? Talaga gayam nga wanan tinamnamang agsinublan kami bay. Awanan na pare, indilit na kangarudan iti biyag na. Di kan mang namnama.
Talaga gaya mo niya insukat na kami. Ay, kat talaga kas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga ron, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan, nakiayan-ayat ka adagos. Di nakmat inuray ang mga liwliwag iti sa amariknak gapo iti panagsinata. Naa, adamatan kan kadayta Apay nga min, tadi ka ag-move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko kenga. Iso anarigat ang may liwliwag ti saam nga impay mo kanyak. Apay nga min nakiwin naswas ka kanyak. Oho, adula amin. Ay na ami, numabalin nila ko ma. Ituloy ta ti panagayat ta. Ay na, Fredo, di nakman ring-ringan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, no more. Unay mo't na nagkasang ti kastoy. Makapasair da kita balikas mo ami. Kasano, kat di nakmat nga mininggaan. Inbagak lang arudan nga awanan ti mariknak kan ka. Ngam ami, please, give me one more chance. Ay na, di mo maaw-awatan ti bagbagak. Anya lakit din aya. Ay, panawan ka man langan. Kat pangaasim di na kun disturbuan. Pagtudo ko may tinakapigpig sa. Uray malayo sa amin. Na. Apay man, Fredo. Diya akong kaya tagbiang pare. Talaga di na kun kayat ni Hami. Isang uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay. Di ka man mangiramraman, Fredo. Noong naumakan nga agbibiyag, da kami, saan? Agin enjoy kami pa ilang. Anya? Kati sumat. Ay na, Fredo. No dayta pa ng waswas ni Ami iti relasyon niyo ti makagapo. Adda solusyon na dayta. Mang panunot ka iti daddo maawagas. Tapno makalipat ka. Ha? Wen. Tano dayta akan kanayon di pampanunutam. Awan kasi kalaan. Kat anya nga ron nga itaramidak. Isungarod ako nak nga agpanunot ka. No kasapulam nga agaprod, adi agaprod ka. Aramida ma. Ha? Wen. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan, mailiw-liwag mo pa iti sakit amarikriknam. Ngam, kasano no makapagpanunot ni Ami at makisinublan ka niya. Ay na, di kan mangnamnam ako nakmait. Ngamin, adan nubyo na ako naktumat manain. Kat amangan no umadan ni payan di kasarda. Anya? Sigurado ka kada iti panggedeng mo, amay? Makiasawa ka? Wana. Isuntumat lang, titurong na. Sa bagay matkit di 1-3 na. Isungawanan babawi. Nakaikadang akon. Siguro, masakitan manan ni Fredo. Bay amon de ja, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay matkit di Agam sigurado, inton maamuan na, adumanan ti drama na. Ay kat talaga matakas jay na day dya tao. Limalakyan nga ado-ad drama na iti biyag na. Uray nagbasit abanag, pagbalinan na a big issue. Hey, anya lakit din aya. Oh, si kakadidayta, Fredo? Wentri na. Siyak da ito. Ni Fredo ang nagwapo. Ay na. Presko ti angin Sigaw, Trina. Di ka maangaw. Ay na, amo kunti ugalim, Fredo. Kat anya ngay, kumusta? Nasayad la tamait. Ay kung nasaya, ano kasta? Papanam ngay. Ipagbagnak dagat ipapeles ka. Agabrudak ngamin. Anya, tumayab ka magaya man, Fredo. Wan man, Trina. Barang patiriknak ni Ami kat tumayab. Ay na, Fredo. Waya-waya amaw, day tabagim iti napalabas. Gaputag kasaran da ami kan Julios. Anya? Agkasardan? Wan, Fredo.
Iso adar ayam pa'y ti kasarda sakbay nga flight ka. Anya, pagatindaran ta, kiti kasarda. Masaksakit anak lang arudan. Karuan pa ilang. Anya lakit din. Pare, talaga nga ipapati kong taga-abroad. Ay na, idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, Fredo. Di nakmat dangdanggan. Talaga nga abroad akong pare. Nang rona itam, tagkasaran da kami kanday at Julius. Nay, agkasardagayam at talagan. Juan Fredo, ni pa'y laing Julius mat. Natatairak mat ng itiday dya. Natataer ka? Anong natataer ni Julius para kini Ami? Ah? Pare. Ay, gusto na. Di ka nagsangit. Ay, sana maibagay ka. Sige mo pare. Binagaya na yan tagsangit. Iruror ko lang ti sakit ang marikrik lang. Ay, sus. Tinrungaab na pa yan. Ay na pare. Pangasim ata na eh. Maudi kumamutan aray tapa nagsangit mo. Kaasi kalaeng no ibalod mo tiriknam iti napalabas. Talaga nagbit ti panawan anya ame. Addan anak mo. Wen nga Rodrina. Katsi ka. Awan ka di pa'y plano mamakiasawa? Awan pa'y nga rod nakariknak iti ayat. Anya? Amang ano mabakitan ka na balasang? Anya nga rod nga iti maaramidak no kastamad bilang tigasat ko. Sa bagay matkit diya. Ngam, ay na. Nagrigat ti agmay-may sa, Trina. Katanya kay nga rod. No isutigasat ko, di isaw. Na, apay nga katawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya! Nay, padamod gaya mo ti anak mo, Ami. Katwan iso nga rod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Sikamod ngamin. Insina na kide. No di no kumainsina ide. Data ko mati nagkatuluyan nita. Ang mga nuliman ti anak ta. Ay na Fredo, tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakmatan. Ay na, mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan mo ti may reto. Alan Ami, di padam kumalasing pet. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tam amom abalasa nga ya. Apay sika. Awan ayat yam amum ababai. Ay kat ado Oh, ado matlagayam. Apay nga rod apilitan na kamangireto ken ka. Mangkita ka matitibalasa nga armam Gaputan na saysaya at lata, no si ka mismo ti mga mo itigalad ti babae nga armam. Makas asawa nga tanaday di Alfredo. Iso akas tao na apanang pilit na ken ka mangireto iti balasang. Ay, marurudak man iti day di lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Kat baybay amon Ay, apay day jay. Tsak gayam na lagi pa. Sika ko magayam tinretok. Anya, kati sumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. Anya?
Ami, ayan na ngayon di iretom kanyak. Ay na, awan nga rod, Fredo. Ada, di mo lang amin kayat kay. At dagayam iretok kan ka, Fredo. Ha? Agpaiso ami? Wan. At dagayam antik abalo. Mabalintay jayan. Anya? Wan, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Nagirito ka. Saan mo't ajay balo ah? Ay na. Iso nga rod lang ti mabalin ko ang may reto kan ka. Di ka nagsapol iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Di mo kaya? At dapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. At dan instant aputot mo. Di kan agrigat nga giputot. Anya? Pare, nalabos mo't da dyan ami. Iritrito nakit din kanyak di balo nga ikit na. Apay ngamin apilitan kat awan nga rod maireto na matkan ka. Una yung tigas to yabiyag, pare. Apay, masiksikuran kan nga agmay sa? Awan nga rod. Siyak lang ang taon asawa na kada tayo nga aggagayam. Talaga kasta, pare. Sa bagay, boringan niya. Sapay nagdakkel je balay mo. Mayat kumamit no adda asawa ken putot mo. Tapno addamet agngal-ngalaw-ngaw ije malamansyon abalay mo. Kunada nga rod, nga awan serbiti dakkel abalay, no awan mati agtambli-tambling nga ubing. Nita, ikarkarong pa'y lang mo't, pare. Awan mo't nga minti, reto yu kanyak. No kayat mo pare, adda je kasin sinabakat ka. Ah, Wen, insina nila kay na. Arig na matenti single and available. ano yan? No agirito kayo, jay kumamot balasa nga. Tapno awan ti parikot. Kung kunaklaeng data pare. Ngam ti kayat ko asawain, di ka agkaganat. Dumteng tulat na ti babae, aparaken ka. Urayam lang. Di ka agganat, Fredo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sa di naman ang dayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na ah. Diyak amaw no anya manentar aramiden na ijay. Anya laki, di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may sabo day di asa daw. Iso nga insuka da, takas na tugali na. Nakasad sa daw, launay. Awan mat nga rodenggan na asa o lakay. Bagbaga am tuman no agaway. Diya kon magustuhan, tikas na aramidin na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta, ni Melissa akabsat na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangon ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas dilaan. Bayam, kasaritak tumanen ti anak talakay. Diretsum nga may, tapno makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kat kastamot na tiraramidin na. Numauman ni Melissa, ay awan latambawk bakay. Adak nanang. Day, nakaumay ka mat, Melissa anak ko. Anya ti masapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo nanang. Sobrang amin di inlotok itay. Sa dinungay ti papanam. Ay kat makitang danak manen ah. Kasla di kamot mabanban no ganak ko. No kasano ti kinagagat mo. Isumot ti kinasado ti kabsat mo.
Saan mat mabalin nga agsadot-sadot ta tao, nanang? Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagat tayo. Tapno ada maisaang kan gastusan dagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagat ni manang mau. O di mayat kuma. Amangan kunak no di mawat manen iti kwarta ken ka. Imutang idi napalabas abulan, nanang. Kinapudno na, dakkel mo na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day jayan, tagraman binulod na idi napalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit din. Ne, nangalaan nyo iti merienda, nanang. Inyag ni ading mo, Amelisa. Sika nga'y, anya ti planong itibiyag mo. Di ka makitangdan. Makapasadot, nanang. Na, anya laki din. Makitangdan ka kitday, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga ron ti mayat pagtrabahuan, nanang. Na, dahi tala ka na ayon na hindi ras-rason mo. Anya lakit din aya Cheryl. Kasanaw no mauma ti kabsat mo iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na ayon kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw dawatak laang ti kwarta ken kuana, nanang. Bulod ba't day jay Bulod ang arig ng dawat, tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adumat ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay laang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaang. Ian-anay tayo ano anya ti adda. O sige, agpalengkeak to nga ron inton bigat tapno makasaganan. E baka mumula ka na ng kantatang ti plano ta. Tapno siguradong umayda. Anya man ti bagam si kay Stephen. At dati mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la kanayo nun. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang talawans kaw. Adamot sa nga gasot nga inted ko kin ka ide. Nang ipanam nga iti day dya akwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat Isumatar aramidak, nanang. Ngamura niya klase ti panagtipid taramidak. Kurang ti sagasot abaron kaw. Para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabahok. Dawat ka mat adawat. Ay, unay kan Cheryl. No nakitangdan ka kuma. Di adda kumaitid mo iti anak mo. Palagipan ka manan responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo. Takasta kayo nga men, nanang. Pudno mat. Pangasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agtukaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaang kumadawatat kan ka. Anya day jay. Mabalin ka, di ti umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan iti pagadalan. Kan pagalawans na matlaang na. Awan kwartak ita manang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi day jay amanang. Awanan ti sobra, tana i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam? Awan ti mariknam akaasi para kenkwana?
Di nakman konsensyahan na kastamanang. Ngamin, mano atawan asyak tinagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan, isulaang ti ibagam, sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbin mo takabsat. Anya laki din, nalabas mo ti kasta pa nagsasaong kanyak. Anya ti may baga ti kabsat mo ay bakit? Kwarta manan alakay. Anya? Adda ka no ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya? Apay asan ang makitangdan? Jak amo akan ko na. Sa bali mo ti kapanunutan na. Nairwam ti mano atawan asyak ti mangtultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, kat nasken nga agpatangkenak mo't no maminsan. Tapnusan dumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na, kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan dinawat na, dagijay. Narigat matlaeng, no kanayon nga itid tayo, ti kaya dagiti kabsat tayo. Talaga ama irwam daa. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimimot la unay. Apay akastamanan ti panagsasaom iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasin na de dya a tao, nanang. Anya lakit din aya. Manulaang matikorta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din Cheryl. No nakipurdiya ka kuma. Di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yu kanunungan ti kinaimot day dya Melissa, nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong kan ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti Oho. aramid mo. Kanayon lang, asyak ti pagpupudutan yu. Madlaw mat, paborito yu launay day dya Melissa. Day ta ti jak kayat kan ka, Cheryl. Sika tinagbid daw ngam ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo.